Awo mi gbena bosanu be awo blo novio. Mi gbena sakana be awo blo awo blo Mi gbena bosanu be awo blo novio. Mi gbena sakana be awo blo Jokato jojo nya nya nya, dela yesurebe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya nya nya, dela yesurebe. Jokato jojo nya nya nya. Awo migrena bosanu ba, awo blo novio. Migrena sakana ba, awo blo. Novio migrena bosanu ba, awo blo novio. Migrena sakana ba, awo blo. Yo, akpe, Trogbo, miawe edore mianchi, Akpa Naami, yape nupola kple nyasalawo kata, abale mienya na egba, miegadore miadome, alebe, mionto miamao kpom le nukpomoji siana TV enye alo siana nukpomonye. Yo, Akpa, ke ele miagbo mama Vero kple Daa Enyo miado izone miaƒe nufialawo ele be ne mia akoe ayi ŋgɔe. Yo, Akpa Naami, miaƒe nyaselawo kpɔlawo, nufialawo kple nusrɔ̃lawo katã miedza tɔxɛ dza dom na ame sia ame. Aƒetɔ Dogbey kple yo gbasametɔwo katã miawoe zɔ. Daa Enyo parler français woe zɔ. Miawoe zɔ, miawoe va dɔ wɔ ge. Miegage ɖe mia dome ka miegbɔgbɔ ŋkɔ miegbɔgbɔ ŋka nye ya ta miagaɖe nuto zi ɖeka. Daa Enyo miake le asi o nakɔe akpui na mi miazɔ ɖe ŋgɔgbe. Yeah. Bonsoir à tous nos auditeurs. Et nous vous remercions beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci pour les encouragements et merci à tous. Akpa. Akpa, merci. Beaucoup, hein, Mema. Yeah, merci beaucoup. Yeah. Ami Akpa tohedana miape amakpekpe tɔxɔewo tso Ghana kpe ɖe mia ŋuti hena nusɔsrɔ̃a. Dr Dogbey kple sista Tupi. Oh, Kafi, okay. Kafi. Yeah. Akpa lo miawoe le dɔ dzi. Akpa. Yo, Akpa Naami ache. Yeah. Ke miaɖe zɔ ɖe ŋgɔgbe ne miele toa me miaɖi ɖe go miafia nu yo alo miade kpo ɖeka megba miesɔgbea Stakafi miade kpo ɖeka megba yela Miaƒe network ele fu ɖevi ɖe ta dɔkta be yeaƒe yeakɔ router vɛ ne miakɔ support. Network ele fu ɖe ne mi vi ɖe tamre kple na miabe 2 minutes. Okay. Dr. Enyo. Ele gbasama na mi fia. Merekwe mama Mali ta Lunana dora miako aɖe susu na miazɔ ɖe ŋgɔgbe. Yo, Enyo heka jimenyela. Yavala totrofi chiko womo. Totrofi chiko. Onya ape matso bono jimenyela. Bobo alo agbaja heka. Agbaja nya de kpome, ni tso raduma me kporo ni nto. Okay, Enyo. Zuma ito rado. Yo, Enyo ke agbaja egbona. Ta kemia ako agbaja via
ako ano sesem afia trouble. Ta albona yo. Ke mia trouble kpuie mia fa nusala mia fa nukola kple enyasala. Mia bona kpuie. Mi va misro Eʋegbe. Akpa.
Dr. Dogbey already. Yo, Akpa Naami. Mie erakom alabe mie kole odune mie ko ale nyafe de konwo oto de eme ye wonyo alabe mie ko ale oji hawe alabe mie ko ale wo eten ewo nwa kata ko enwa so enye enyuinto tamionto mie kwe ta ayema miafe eve nwawa nene mai ole ma fifila ko me nona ne kpom obe nuyawo bubum dudu yawo obubum obe me no kpom obe le amuchinu taflache mionto minyewi ke jola fuma echivade tefa ta enabe amo fukpem la fuma ta opong ne amo la fuma la be oko haya otobio ko jijodom ne odokue de nguyo matomo la fia alabe nyongwa de no goglom nyaga de no goglom be ye koibe ya obubum ye la be fifia na amo de sukukwa mojibe yosron dudu ya kleto ta enye nwike onyebe mia anabe nwi ona no nyi ofia alabe ma ye na be Dr Dogbey la ipe sukua doma wona na ta Dr Dogbey aho doctorate la ko ne sukukoko pe nwi kata development so mata anya nwi yawo chito ta enye amaike es nguyogom taite mie ikla ife kpeɖeŋutɔ convey benawa ade nguyao gomenami ta onyebo ole mia dome gba ta ke ma akɔ miako mine Dr Dogbey kple ife kpeɖeŋutɔ alebe ne wakɔ mi akɔ yi ngoi alabe koshida va ya mieto na nome ma adude ogbobe na nyoa ne wa ade endrodro alo wa akpo aglo enyachito ado tso teƒe ma na mi yo ke kpobe amo jebe wa asa ne wa tansi ta eke Dr Dogbey mereku ke ma aglede miagbo ne mia akomi ato kama ma afi mi aje egba to goma Okay, miaƒe network va ɖe fu me vie ta fi mi va trɔse ŋu va yi ta mereku biabia nyeme se biabia nyuio nu ka ŋun be mi ƒo ŋutsue ne mia de me vi yo me gblon akpe doko mie gblom be ale mie komito enyawo me va yi koshida va yi na nyoa ke mia ade eta nami alebe me yo ke va gere mia dome nusroƒe koshida va yi
afi me yiwo ke vava megba hã ke woakpɔ viɖe aɖe le nu yawo ke miawɔ va yi me. Ta yi ko miabiam be na anyoa ke mia aze mɔnkpɔkpɔ vi aɖe akɔ ƒom tso meɖeku mi ŋkɔ yin sama le Dr Dogbey be afia wokplɔ yi ɖe me na mi. Meɖeku mi akɔ sama. Menya be meɖeku Yeah. Yo, miaƒe nukpɔla kple nyaselawo miɔtɔ mienya be le aƒe godzia emɔ ya ke wokɔ gena ɖe nu ya dzi afi eɖena fu alo internet ta ena be internet fu ɖem vie le afi ma ta wogbɔna kpuie ke miana Daa Enyo na aɖe nu yawo miegblɔ ɖe français gbe me fi ne miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo. Oui, bonsoir à nos auditeurs. Nous voulons vous dire que Dr Dogbey, vous savez tous qu'ils se trouvent au Ghana et ils ont la difficulté de connecter à cause de l'Internet. Donc, patientez et on aura une autre solution. Merci beaucoup. Et ensuite, nous voulons que Dr Dogbey nous explique un peu notre culture et en plus de ce que nous avions fait l'autre semaine pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de nous écouter. Merci beaucoup et bonne suite à vous tous. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. My brother, le kɔsrɛ va yi ma míeƒo ŋu tso nyagbe ŋuti eye ke woyɔna le English gbe me be sentence ke míena nusrɔ̃lawo nya bena ne mi be nyagbea enye nya vovovowo ƒe ƒuƒoƒo eye ke esi gɔmesese le gɔmesese ma ekuna ɖe ŋu tɔxɛ ɖe ŋu yi ke mi gblɔna be dɔwɔnya alo wɔna fianya ta ne be nyagbe le kpokploa efia be dɔwɔnya ɖeka koe le me. Dɔwɔnya ye mi gblɔna le English gbe me be verb ta emawo mi srɔ̃ le ŋdzɔ be dɔwɔnya ezana enya ɖewo zana dɔwɔnya la enya yiwo zanea wole wɔme eve. Ɖeka nye nuwɔla ye ɖeka hã nye fidola. Ne be nuwɔla enye ŋkɔnya yi ke va gbã hafi dɔwɔnya kplɔe ɖo. Ta ne be fidola enye ŋkɔnya yi ke kplɔ dɔwɔnya la ɖo. Ta wɔme eve mewɔna dɔ ɖe dɔwɔnya dzi alo dɔwɔnya wɔ dɔ ɖe wo dzi. Ta ŋtsɔ mi gblɔ bena nenye be wogblɔ nya ɖe yiwo zu be nuwɔna fianya ɖeka koe le me kɔ ke nyagbe ma enye nyagbe kpokpli. Mina kpɔɖeŋu ɖo ŋtsɔ be ƒle abe ama ƒle awu le goma ma ƒle ma nye wɔna fianya alo dɔwɔnya la ke ame kae wɔ ŋua ama nu kae ama wɔ eƒle awu ta nuwɔna yi ke wɔ enye ƒlea ta ƒle ma nye wɔna fianya la. Mi gagblɔna be ame aɖe ɖu nu alo ɖu akple ta dɔwɔnya yi ke le nyagbe ma ye nye ɖu ke me yi ke wɔ nua ye nye kofi ta kofi ɖu akple nu yi ke kofi wɔ ye nye akple ke wòɖu ta ɖu ma ye nye wɔna fianya la ta nenema mi ƒo ŋutsu enuwo ŋu tsɔ va yi ale be miezã dɔwɔnya vovovowo abe mlɔ ƒle dzra ɖu kple bubuwo ene ale be kafi mlɔ anyi
kafi dzra akɔɖo ema wonye kpɔɖeŋu ke míezã ŋtsɔ va yi ta míegblɔ be le míaƒe nuƒo ma míeƒona nu yi ke dɔwɔnya ɖeka nɔna me nenye be míeƒona dɔwɔnya ɖeka le eme nema efia be míele nyagbe kple zãm eye ke míeyɔna le English me be simple sentence eye ke gafia be na nyagbe ƒe ha vovovowo li gake yi ke míesɔŋ le ŋtsɔ va yia yenye nyagbe kple anya yiwo ke ƒona ƒu hafi zina nyagbe kple lo nyagbe kple ƒe tutu ɖoa ya ŋu míeƒom le ŋtsɔ akpe akpe no ha akpe yo akpe na mi Dr Dogbey kple yiƒe kpeɖeŋutɔ míebe míado gbe ne míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo Obama aɖewo woŋlɔ nanewo ɖe afi ma míeda akpe na mi be miedo ɖe mía ŋuti eye miekɔ gameƒoƒo ya be yewoa aŋlɔ nu yɔ ɖe afia ta be efo Martin Marcus ebe míakpɔm tso New York eye nyemenya ne Davi alo efo asiome tete ebe Rebecca ationu ayiko yo ta akpe na mi take egba ƒe nusɔsrɔ̃a míakɔ da ɖe afia ale be ke ne Dr Dogbey kple yiƒe kpeɖeŋutɔa wa ana ne mia akpɔe ɖa be nukawoe míasrɔ̃ egba hã just to say this in English alebe efo Lawrence Dagadu ike nye míaƒe akametsiwo ɖeka yi ke wɔna ɖe le Siana TV dzi woyɔnɛ be African Jazz Panorama ye le mía dome be great job guys alo dɔnɔ na mi lo ta akpe na mi ame bubuwo le afia ta ame ɖeko ne le afi ma míekpɔ ame ɖeko ata ŋlɔ ɖe ekpea dzi ne mía akɔe da ɖe mɔ dzi ne edu kpɔ nakpɔ ke fifia míakɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ gbatɔ kɔ da ɖe doa me elabe ale míesi va yia na Dr Dogbey eƒo nu tso míawo ke wosrɔ̃ va yia eƒo nu tso na mi va yi ho ta egbatɔa ya míekɔ da ɖe ekpea dzi fia ta wogbɔna ŋu ƒo ge tso na mi so just briefly in English Dr Dogbey and his staff from the University of Education, Winneba. They are here. They were here last week live, and they are here today live as well. And they are here to introduce us to a couple of verbs. So verbs and phrases, actually phrases in Ewe. So we'll continue the phrases that we started last week, sentences that we started last week. This is a continuation. So they will be continuing for us today. So let me hand over to Dr. Dogbey and the team. Well, yeah, before then, Mia will went to correction. One Mia data the Miachi, Mafia bird the Otrebo, Ale Mianglonilla, a Fupaji ala Vuvuna Leo Glonilla, Apogoji, ta Mia Coba Blava Vova, don't gonna a ton. You can never bang up a genu. Ton funk ke blava vova ta mia ana mia kue mero trubu ta mia lankura pamang akpada mina mia stromba yo akpe da Vero mama Vero ta anya ke mama Vero blofia. Let me just say it briefly in English and maybe that Enyo can say that briefly in French. So as you see here, the date, it says 2022/3/2025. It looks like in other parts of the world, other countries,
people write the day first before the month, but it looks like in America we write the month before the day. So that's what she was saying. So, okay, thank you. Daa Enyo. Merci. Nous, un peu de correction. Pour nos auditeurs qui sont aux États-Unis, comme vous voyez la date sur l'écran, on a écrit le jour 22 avant le mois, juste pour vous dire que ce n'est pas une erreur que au Ghana, au Togo, dans nos pays africains francophones, on écrit souvent le jour suivi du mois et de l'année. Mais aux États-Unis, on écrit le mois et suivi du jour et l'année. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Okay. So, okay, Miracle, Nyagbewo. Miracle, at the Dopiofia, Amayoke, Manyawa, Davi. Yo, Akpa, Miracle Konyenye, Kafui. Eso evelia. Rebecca, ama atunu. Yo, Akpa. Yo, okay. Atunu. Yo, okay, wezo, Akpa, Alabe, Davi Kafui, Aweva, a dog, ha. Yo, okay, Migle, 1 hour there, Ashioma, Alabe, na from here. Yo, Akpa. Eʋegbe miaide nusosronji tso ekedi misron vai hu, nyuƒonu tso nyagbewo ŋu vai. Ta egba miaidi kple dɔwɔnyawo yiwo ke le nyagbe me. Dɔwɔnyawo yiwo ke miezãna le nyagbe me. Ke miaƒe taɖodzinue nye be hafi miasrɔ̃ nu egbe awunua, mile mɔ kpɔ be mianya dɔwɔnya ƒe ha eve yiwo ke miezãna le nyagbewo me. Dɔwɔnya ƒe ha eve yiwo ke miezãna le nyagbewo me. Gbãtɔe nye dɔwɔnya yiwo ke hiãna fidola, ke evelia ne fidola o. Ne mi be fidola, kpuie ɖe efia be ne mi kɔ dɔwɔnya, mi gahiãne nya ɖe alo mi gahiãne naɖe aƒe nyagbea ƒe gɔmesesea nade blibo. Mi gahiãne naɖe alo nya ɖe alo nuwɔla aƒe nyagbea nade blibo. Ke dɔwɔnya enye nyahawo dometɔ ɖeka yiwo ke miezãna le miaƒe nyagbewo me. Ta dɔwɔnya ele vevie ɖe le miaƒe nyagbewo tutuɖo me. Ne dɔwɔna mele miaƒe nyagbewo mea, gɔmesese nyuitɔ alo gɔmesese blibotɔa menɔa miaƒe nyagbewo si o. Ne dɔwɔnya mele miaƒe nyagbewo mea, gɔmesese blibo menɔ nyagbewo si o. Le go ɖewo mea, wohiãna ŋkɔnya, wohiãne ŋkɔnya, dɔwɔnya wohiãne ŋkɔnya hafi woƒe gɔmesesea nade blibo. Ta efia be ne dɔwɔnya le ye ŋkɔnya mekpe ɖe ŋu oa,
nyagbe emema nya senemio. Alo susu ke mbe miakpo le nyagbe ma de blibo. Ta dɔwɔnya ɖewoa wohiane ŋkɔnya aƒe woƒe gɔmesesea na de blibo le nyagbe me. Ke míale ŋku ɖe dɔwɔnya siwo ma ɖe ha vovovo me. Dɔwɔnya siwo ma ɖe ha vovovo me. Mi gbɔdo ŋgɔ be dɔwɔnyawoa woma ɖe ha gã eve me. Dɔwɔnyawo ma ɖe ha gã eve me. Gbãtɔ nye dɔwɔnya hiãfidola. Evelia nye dɔwɔnya ma hiãfidola. Dɔwɔnya hiãfidola megbedo ŋgɔ be enye dɔwɔnya yi ke hiãnena ɖe alo ŋkɔnya hafi woƒe gɔmesesea na de le nyagbe me. Gbã míale ŋku ɖe nu si míeyɔna be dɔwɔnya ma hiãfidola ŋu. Daa Enyo mrabu atɔ ge ɖe me na mi kple French a. Oh, okay. Yeah. Yeah, I think. Okay. Chers auditeurs, ce que nous apprenons aujourd'hui concerne les verbes d'action. Selon notre enseignante, en Ewe, nous avons deux sortes de verbes. Il y a verbe fidola, dɔwɔnya hiã fidola, ce qui veut dire que cet verbe-là demande un nom propre ou nom commun pour que le verbe ait le sens. Et dɔwɔnya ma hiã fidola veut dire que le verbe d'action seul avec un nom propre peut égorger le sens. Donc, avec le dɔwɔnya hiã fidola, on doit toutefois ajouter un mot, une phrase pour que on peut comprendre ce que notre narrateur voudrait dire. Merci. Akpa. Obe Eʋegbe le English gbe ma only da fuma hota. So what I'm saying is that it looks like what she has, what Davi Kafi has, she has the name in English. So those items in the braces or the brackets are those in English. So I believe our English viewers should be able to decipher what exactly she's talking about. So thank you to Daa Enyo for doing the French translation. Yo, Akpa Davi Kafi, Merikuke, Iji. Yo, Akpa. Ke mia iji. Mia srɔ̃nu tso dɔwɔnya siwo gbɔna la ŋu. Mia srɔ̃nu tso dɔwɔnya ke wogbɔ la ŋu. Dɔwɔnyawo abe va. Va. Ta ne míekpɔ míaƒe nyagbea, mi be ama va. 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 Alo va.
sena va, yaw va, tanamikpo dɔwɔnya va, fidola ɖeke mekpe ɖe ŋu hafi gɔmesese de blibo ta le kpɔɖeŋu me ne meva Daa Enyo gbɔ ya ɖevi ɖe le gbɔa mebe va, mewɔ ne ɖevia be va alo mebe ne va, mehiã megakɔ enya bubu ɖeke kɔ kpe ɖe ŋu hafi ɖevia ne se gɔme be mebe ne va o. Ta yɔwoa womegahiã ne fidola aƒe woƒe gɔmesesea nade blibo alo ŋkɔnya ɖeka ƒe woƒe gɔmesese nade blibo. Ta ne mikpɔ dɔwɔnya va, megahiã ne ŋkɔnya alo nya bubu ɖeka ƒe woƒe gɔmesesea nade blibo. Ta le nyagbe va ma alo ne be ama va, mikpɔ ŋkɔnya yi ke nye ama kple dɔwɔnya va. Ta woawo nye dɔwɔnya yi ke mehiã ne fidola ƒe woƒe gɔmesese nade blibo le nyagbe me. Akpa. So basically what she said is that these words together with, so these verbs together with the nouns that precede them, one does not need anyone to interpret this. So for example, if you say ama comes or sena comes or is coming, yao is coming, you can see directly that those statements, they make sense on themselves. Take Daa Enyo Miracle Adam here. Par exemple, ama va, ama vient. Selon l'enseignante, ama va, on n'a pas besoin d'un autre mot pour ajouter va avant que l'on comprenne ce qu'elle est en train de dire. Ça veut dire que le mot va, dɔwɔnya, verbe va, veut dire vient. Ama vient ici. Ama vient. Ça se comprend. On n'a pas besoin d'ajouter adjectif, qualificatif ou un nom propre pour que l'on comprenne ce que l'auditeur est en train de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo, Akpa, que Davi, Kofi, Miracle, PG. Yo, Akpa, miayi ɖe dɔwɔnya evelia gbɔ. Dɔwɔnya evelia yi ke nye dzo. Ta ne mikpɔ nyagbea yi ke le eta, alo ne mikpɔ nɔnɔmetata, mikpɔ be amia edo le xɔ me dzo yie, alo ele dodo le xɔ me dzo yie. Ta efia be edzo yina alo edzo. Ta ne milé ŋku ɖe nyagbe eve ke le míaƒe nɔnɔmetata dzia, mikpɔ be ama dzo alo ɖeviawo dzo, yi ke fia be mizã ŋkɔnya kple dɔwɔnya. Bubu ɖeke megakpe ɖe dɔwɔnya ŋu hafi gɔmesese de blibo. Ta mikpɔ ama dzo, ɖeviawo dzo. Ta woawoe nye dɔwɔnya yiwo ke mehiã ne fidola aƒe woƒe gɔmesesea nade blibo.
le nyagbe me. Akpa. Ta míaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo katã miekpɔe ta ɔbe eŋlɔ English gbemetɔ ɖe afi ma o, so Joe is go, so Joe go, so Ama is going, depending on how you use it. Ta maybe da Vero la fiata Mama Vero at kpeɖeŋutɔ alebo no English gbemetɔ gblɔ na mi vivi alebo ke Daa Enyo na no Francais gbeme gblɔ na mi hafi Daa kafi na ano nu afia mi yo. Madame, Yeah. le français. Un autre verbe. Verbe. Daonya, Joe. En français, partir. Ama, part. Ama, part. Donc, on n'a pas besoin de fidonia ou un cogna pour ajouter avant que l'on ne comprenne ce qu'on est en train de dire. Ama, part. Ama, Joe. Merci. Yo, da Vero merego nyare le na kopia. Alebo Oh, magloba mi kata mi la moji kunyama. yo. Abale ko ble donya jo eje mi rufia. Aba joa atak blunya ika jojo fifia e atak blunya ika jovai. Jo. Imo globa to go, went, left, and has gone. Ama jo. Ama jo. Eviao jo. Acho nu ika jojo mu. Afi donya fidola nava odo. Ta nyela moji mijo. Yo, Akpa. Ke dɔwɔnya ke miagalé ŋku ɖe nye ku. Ta ne míkpɔ nɔnɔmetata, míkpɔ be avɔa eku mlɔ anyi ɖe anyigba. Avɔa eku. Ta avɔa tsa enye ŋkɔnya. Ku le dɔ wɔa abe dɔwɔnya yi ke mehiã ne fidola o. Alo megahiã ne ŋkɔnya alo nya bubu ɖeke aƒe gɔmesesea ede blibo na mi o. Ta ne be avɔ kua, efia be avɔa eku. Megahiã ne nya ɖeke aƒe míase gɔme be o, enua ke le dzɔdzɔ ɖe avɔ dzi eke o. Ne míkpɔ nyagbe evelia, ŋutsu la ku. Ŋutsu la ku. Wo ƒetea mi le nu ƒo tso ku ŋu. Mígakpɔ ati la ku. Leke ati wɔ. Atia eku. Efia be agbe ɖeke megale enuawo me o. Ta efia be eku. Okay. Mereku ke míaƒe Francais kple English tɔ mereku mia aɖe gɔme akɔ nya vi aɖe akpia. Encore un autre verbe. Ku. Avoir ku. Mourir ku. Et on n'a pas besoin d'ajouter un nom propre, un autre adjectif pour faire comprendre que le chien est mort. Comme vous le voyez, le chien ne vit plus, il ne bouge pas. Le chien est mort. Merci. Yo, Akpa. Da Vero mereku wenye míaƒe English tɔ ta. Mia English yevɔ mi be ngaleke. Yeah, eu nye ʋegbesrɔ̃ míele kɔ ʋegbesrɔ̃ míele.
alebe nui ŋu mienu ƒom le fia yi ke nye dɔwɔnya koe nye ku, avua ku alo avula ku, ŋutsu la ku, ati la ku, ye mía nɔvi Davi kafui kɔ na mi ta numa ku yenye dɔwɔnya yi ke le enua me, alebe mehiã ne dɔwɔnya fidola be wòava aɖoe ɖo hafi míanya be avu la ku alo ŋutsu la ku alo ati la ku o. Ta eɖe ɖokui nu xoxo, eɖe nui dzɔdzɔma gɔme. Ta ku yenye nu yi ke zã míele le afia. Ta míele mɔ dzi, mizo edɔ ne ya. Akpe ke dɔwɔnya mahiã fidola ƒe kpɔɖeŋu bubu yi ke míagakpɔa enye be. Ta ne míkpɔ nyagbe yi ke le míaƒe nɔnɔmetata dzia, míkpɔ be fiafi la be. Fiafi la be. Ta míle nu ƒo tso be. Ale yi ke aɣla ɖokuiwoe ne ame ɖe be magakpɔ o alo aɣla naɖe be magakpɔ nuwɔwɔa yi ke nye bea, ya ŋu míle nu ƒo tsoe. Ta mí be fiafi la be. Ta le míaƒe ʋegbe ƒe akpa ɖewo hã wogagblɔ be ɣla. Ɣla. Ta ne míegazã ʋegbe bubu alo nya bubu ɖe be alo ɣla teƒea, woate ŋu ade ɖe míaƒe yaʋana dzi ne míabete míaga asrɔ̃ nu tso eme. Akpe. Ya ye koe ma. Daa Enyo leke. Tu de français me miakpɔ. Encore un autre verbe, be. Verbe d'action, be. Be veut dire se cacher. Se cacher. Fiafila be. Le voleur s'est caché ou se cache. So, on n'a pas besoin d'ajouter un autre mot, un adjectif, un nom propre ou un nom commun pour avoir le sens de ce qu'on veut dire. Fiafilabe, le voleur se cache ou s'est caché. Merci. Akpe. Ya, fiafilabe alo fiafilaɣla eɖokui. Mi mehiã ne fidola alo dɔwɔnya fidola hafi mía anye nui fiafia o. Ta mi katã míenya be fiafila be. Na nu yi ke dzɔ kɔ enye be nu ka fiafila be. Fiafila ɣla. Ta ɖomahi nui wòtsɔ yewo ɣla alo ye ŋutɔe ɣla eɖokui. Gake nyagbe ma eɖo nu yi ke dzɔdzɔma na mi katã. Ta miadzo ne ame aɖe kpɔ bubu aɖe wòkpɔ be egaƒo nu ya ŋuti wu ne ŋlɔe ɖe gbasa me na mi. Alebe míexɔ ge. Akpe na mi. Yo, akpe na mi. Dzadzra ɖo nade kpovi aɖe me na mi míayi dzi. Yo, akpe na mi. Ke mereku mabia lo. Fiafi de leke yɔnɛ ɖe English gbe me. Thief. Be me fiafi kpɔm le afia be miegblɔ. Thief. Be yi ke nye hide. Yi ke le français wobe caché. Gake fiafia ya nye mese. Leke yɔnɛ ɖe English gbe me o ta. Míame yiwo miese English gbe ɖe leke miawɔ ase enya gɔme. Fiafi nye thief. Oh, thief. Okay. Thief. No sugbɔ ke wozu thieves. I see. Okay. Mama poison. Okay. Alebe obe Daa Enyo gblɔ be nye vɔle alo mema. Le français gbe me. Voleur va cacher.
Le voleur, c'est caché ou c'est caché. Oh, volet caché. Ok. Yo. Akpa. Ke mereku obe made hano biam be ke lebe de enya ike oyona bebe a o gatanze ne ngbubu ha, so can be used as something else. I mean, Yeah. can be, what other way can be used? Yema maglo. Afimia kwedoro Davi kafia. Ba ala mo vuvum. Abale kemie glebe ba. Ba maka ganya nunko. Ba. Anya nunko. Ayo nyaba le pegbe kekatala ke gbegbe be nyareka gɔmesese vovovowo nɔna si. Ta be ma ke nye nu ɣaɣla alo miakɔ be ma ke ganye nu ŋkɔ yi ke nane yi ke miekɔ gbã xɔ nye be. Enye gbewo vuna gbã xɔ le mia de woyɔna be be. Be ma gafia be naɣle nu alo wo ŋutɔ nade xa. Xadede hã egagɔgɔme ganye be. Ta be le bo vovovowo nu na mi alo mɔnu vovovowo ŋu etso nyagbe yi ke ne wɔ alo nu yi gblɔm le nu yi ne be yeaɖe fia ye ŋue Eʋegbe eɖena enuawo gɔme ɖo. Ta ye ta míehiãna ne fido la aɖe yiwo be wòava ko nu yi ke gblɔm le ŋuti. Gake egbea nu yi zã míele nye be dɔwɔnya yiwo ke mehiãna fidonya wòakɔ ŋuti hafi míase nu wɔna gɔme oa, ye zã míele. Akpe na mi. Davi kafui. Akpe. Abɔ le wòkɔ tame. Akpe. Yo, ke mia aho dedeviade. We want to go on a short break while we enjoy some bobobo from the Volta Students Association at Jumaco. I think they are affiliated with University of Education, Winneba. Am I mistaken? Maybe I'm mistaken. Yeah. Okay. Yeah. So we'll listen. We'll watch a small clip from them. Bobobo dance performed by Volta Students Association from Ajumako in Ghana. And before that, as you probably heard, we have the Siena Convention that is upcoming in late August to early September in Dallas, Texas. So if you have not registered yet, please do so. Please do so. You don't want to miss this year's. So please go online, search, just Google Siena Convention Dallas. You find the link and then you can register. You have contacts there. Tamarekuna mangun kone Siena Convention. Ikagbona le Texas, Dallas, Epeyagbona, Epeyamao, Marekuna Aveng Lonko, Alabata Power. You Akpe que Daa Enyo Marco Agblede français Bemanami Chers auditeurs, nous vous invitons tous à s'inscrire pour notre événement appelé Siena à Dallas. On vous invite tous à venir parce que ce sera chic. Donc, préparez-vous à nous joindre à célébrer Siena à Dallas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Okay. Same way, we are just trying to give the notice ahead that whoever haven't registered yet for the Siena, please do so, because we are running out of space. We are running out of the hotel rooms. Try to register so that you'll be number one that day. You are going to mix something. If you haven't ever been to Siena, please register.
This one is an extraordinary Sienna. It has never, everything in Texas is big. Go and see it, test it, feel it, enjoy it. We are hoping to see everybody in Sienna and Dallas, Texas. Thank you. Yo, Akpa Naami. Ke miegona mia akpo bobobo ya alebe mia avuvu lame deji ta miegona kpuie. Yo. Okay. We're going for bobobo now. Yeah. Get your handkerchiefs. Shake it. Don't break it. Yeah, man. Yo. Yemala. Ali Miola. That is the number for you. Nice one The dance will start the bubble.
Mi wuwi la, mi wuwi. Nyagbewo. Nyemala. Nyemala. Akpa. Vero. It's very interesting. I hope everybody out there has enjoyed it. This is our culture, and this is what we do as always. Ever is ever. Okay, so Sister Kafui, you can go ahead now. Yo, Akpa. Abela ike edo babia ike Dr. Bianwa. Makwebe edo nywede. Ela bena miafe enyawa. Kome sese bubu valesi. Ela bena egbia. Gbedodo. Kwegbe ya onye. Ke nyaki makokpe don kwenye be ne enya mele
Nyagbe mowe. Umatowanya enyake tututu glo amielo. Ta ihe be zigedia no bia obabia da ihe be na bia be o. Nyagbe ka ala miene ko enya ko wo nyagbe ne yase. Abe gomededea atem ava. Abe be ke doctor bia babia chua. Be mi le zan le fi abe donya. Be ke mi ka eganye nkonya. Ike mi ko gba ho echa tash. Be mi ko gba ho echa ife echa medo galeza. Be ke mi che egale enya vuvu eganye babia che mi atama globe ama be nuka. Tane mi po be ama be a gbedodo kele tama ehogbe koko jesi. Aha tazigedia ne babia ova mi ale nkude nyagbe ke ma ole ape mi atom adon wa deblibo gake kple aleke oyo enya like oyo nyai ya na be mi atom asego mebe nya ke tututu amiedibe ya gbo na mi eke ejawagwa na Vero ejawagwa nto akpe na we. Okay, in brief, she was just trying to say that the explanation I gave about thief when doctor was trying to know the meaning of fiafila or fiafito, and we said fiafi is thief. If the plural is thieves, and also we were using the adjective b as an action word. But means so many things in Ewe, and as the way that Ewe language is so broad that one word can mean so many things, depending on the phrase you are trying to put out there or the sentence that you are trying to show or action that you want to demonstrate. So bear can mean hide. It can also be a name of an object, and that object is a thatch that we use to roof our thatch houses, and is a grass in Africa. I don't see it here though that much. It's a thatch, a particular grass that grows, and we use it to roof our sheds. It's very cool, and gives breeze, and I love it. They took me somewhere at Buti, and it gives a very nice, cool place, and I love it. So "be" means a lot, and the same "be" can mean to hide something. "Be" can mean somebody say "be," somebody say something "be." So it means a lot, and depend on what you want to say and the action word that you are trying to demonstrate. So Ewe or Ewe, as we call it, has so many things in one word, one letter, and so many things all the time. So now we are talking about thief, and he said thieves. And the Akafi is going to give me a piece of candy for that. So thank you so much, and we continue. Daniel, parlons. Merci, parlons français. Ok, on parle du verbe be. Et Dr Enyo a posé une question de savoir est-ce qu'on peut utiliser be pour signifier quelque chose d'autre que se cacher. Selon notre enseignante, be peut être se cacher, peut être herbe qu'on utilise pour couvrir les maisons à murs dans les certaines parties de l'Afrique.
des coins reculés, par exemple, qui n'arrivent pas à trouver des choses modernes pour couvrir leur maison, ils utilisent herbe pour couvrir la maison. Et puis, selon la linguistique Ewe, on utilise l'intonation pour faire la différence entre les b. Par exemple, on dit amabe et ama se cache. Et si on veut parler de b qu'on utilise pour couvrir la maison, on appelle ça b. Et selon le mot a son sens dans la phrase, dans une phrase, par exemple. L'intonation, on change de l'intonation pour signaler ou bien pour signifier ce qu'on veut dire en Ewe. Donc, les Anglais disent que Ewe est tonal language. On utilise l'intonation pour signifier différentes choses en utilisant le même mot. Merci beaucoup. Akpa. Akpa, merci beaucoup. Et Akpa Naami. Que nufiala kafi obe afia biabiambe biabiadelia. Davi Kafui is now asking all of us if anyone has any special question to ask us about the lesson, anything about anything about even the dances we showed, the culture in general, be it for the topic we are dealing with today or anything else. This is Siana TV, and this is Miva Strong. So, any question? Feel free. And also like and share. Subscribe our program. I observed the jazz last night. It was very beautiful, very, very interesting. So, yeah. So, let's go. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Merci beaucoup pour votre participation. Jema Akpa Naami miagata be miedore mianchi ndoya efia mayocho Ghana, Togo, Benin, Pamao, Miabazado, Miagboga, ke mietendore mianchi, efia Akpa Naami, alabaye mie biabiam, bene enyadelia, ne biabiadelia mia, abiami, Akpa Naami be mie enami nuchocho to miape wanaung, alabe miawe nyamayo ke eglonami be anyo ne miado be. Kple English gbe, kple Francais gbe, ta akpe abala miegble na esia yi nyeli, ta nenye be enya ɖe li nye be yewoagagblɔ na mia, mina migblẽ na mia ale be ne miana ne wɔnawo na atsi ɖe dzi elabe miawo tae miele afi aɖo, ta xeyi ke miegblɔ ko la mia awɔ ɖe dzi na mi. Yo akpe na mi. Yo, ke mereku leko yone ne owɔ vɔ ɖe le ƒegbe me abe meŋlɔ be ŋgɔdonya nye the one that you say in the beginning, right? Ale be ne wɔ vɔ ɖe leko gblɔ ne mɔdonya alo leke Nuwunya. Nuwunya. Yeah, but before that, I think we have some things in the comment section. Or do you have something, some comments that you like to read through, Doctor? Yeah, okay. Obe maklande over igake magaje gomenta. Efo
Martin Marcus, watching from New York. Miakpom New York. Alebe Mayana Fualo Davi Asio Metete Rebecca Atonu Ikenye Davi Kafi Mayman Davi Kafi Intoyama Alebe Efo Lawrence Dagadu Ikenye Amaike wana de oyona be African Jazz Panorama awone afida ogbe le America New York Times New York game ganyi yo wana ipe wana afida ogbe de shade ta yema be miawle doji dono lo ta yema mi globe mia subscribe, mia comment, mia share. Hello, mia anglonko there's YouTube and mia fumakwa ke mia ta anglonko nenya kashi ngi majikwa ke anglonko ta share na mia po na o baba ma atano pom siana la siana TV acho wana rega bona ike David Nicole wana nyuado la koshiragbe ta mia anglong kona mia tangere miang alabe mia atanglong de kwaji abale amonglong mia keklamane alabe de kanye be oba amade kamadune ta na ore kasama ke manyo ke na atoshi novioji adude novio be ye novia ha makpo siana TV alo siana nupomo ha ta yema alaba nufiala de kai ha ebe malamiakom hela miankosem cho University of Education Winneba ta obe miapa nufiala Davi kafia otoema be miawe la doji ta alaba nglongiyo ke miekpo vaye mionto miekpo kofiva jipa jo pleto alebe for Steve Day ike ihe a ewona ole miape siana TV aji alebe ewona eto memidagbe ta ihe alafia ebe yeng shrom gede egba ebe akpe Davi kafi kple ameshiame alebe for Steve ake be yepo mama lo alebe de mama ebe jibe agede enyame na glonyade ta yema alebe for Steve abe akpe ne egba po wona ta miaga dogo koshida agbona lo akpe obe ngongo kata le kwaji ma ta kpene mashiama ike dore mianchi egba ta miekwe ni amado globe ale wona oyime yo young strom chuma ala be yo ta be strom yo français be strom ala ba fi english be ha strom ta enyo ta obenya ha ni français am vivi ado strom so Daa Enyo bo. Yeah, I'm doing the same thing. Yeah. Afi maga English ba via the from cho Mama Vero bo afi from cho da kafi kple ife amo kata gbo ma ton kata ma so from fiata afena milo. Yeah, we all like the comments in the comment section. Everybody did very well. We thank you. Brother Steve, I see you as you see me too. Thank you. Everybody did their best. I hope it's time everybody help each other. Not that you try to go and open your own program and be somewhere else alone. Let's support each other. This is our own culture. We just want the young one and those who are in essential of learning the new things from our language or our culture.
in general. We're trying to blend everything together and put it there. And if you have your child, your wife, your let's say your spouse, and you want the person doesn't speak the language fluently, and you just want to polish it up, please let us know. We have a way of doing it, and we will put everything together, make it beautiful. After all, we come once a year together as Siana and celebrate. When we are singing, the person will also understand what we are saying, and it will our culture, the people, and everything beautiful. Please, let's join hands. If you don't subscribe, don't be selfish. Subscribe and share. Let other people know us. And the Daa Enyo is there. And put it to the French people so that we can Bonsoir, nos build auditeurs. Siana. We make Siana great, right? Make Siana great again. Thank you. Yo. Bonsoir, nos auditeurs. Nous vous invitons tous à s'inscrire et partager notre plateforme avec vos amis, les membres de votre famille. Invitez massivement nos sœurs et nos frères. Venez ensemble, on veut apprendre notre culture et célébrer ce que nos grands-parents nous ont laissé. Donc, on vous invite tous à joindre la main à Siana pour que on avance notre culture sur Eveland. Merci, merci, merci. Yo, merci. Yo, Akpa Naami, Akpa, merci Madame Enyo et Maman Vero et Kafui et Professeur Dr Dogbey. Yo, Akpa Naami agata miawe. Wow, so somebody else is also behind. Alabe afimia joa mia anami achiagba kode alabecho mia fe Eʋegbe tode ike efiana Eʋegbe dekonu Professor Pascal Young imanyana made senkoko plafia enye amade imanochichima me pona ife doona alabe efiana Eʋegbe reduduwo le xixa me godo nka Professor Pascal Young etso diamo tso obedzoje towo nya alabe ta achiagbe kode la fia ta mi poge ta ke ya ke magalio ke miako egbato seda fia abe efo Steve be ebe yenya glome mama be eto me gbogbom be nebe ya gedo ma glomo. Thanks for a great show. Okay. Thank you. Thank you so much, Brother Steve. Yeah, ta aglonya reta fumaga ka nyamanya meje makodo reto mota. Ya miasa achagbeko mi akopara fia. Yo akwana mi agata ke mi agadogo. Okay. Miaron ku Daa Naami ji miagadogo. Ya Daa Naami agba mala mi adomo like adogba na mi agata ta yema. Yo. Bobo Maya through Alagbagbaja. And I like it. Akafi Rebecca did very well with the bobobo that we had earlier on. I hope you twist a little bit of the Achangbeko too. Yeah. Okay. And see everybody. Yeah, ta Chagbeko Emma by Professor Pascal Young.
Was he the one who played for us in New Jersey? We can ask for Steve. Okay. Yeah, afia na with New York kata lobe. Oga manya performer onyo. Abanya mi ate to. Okay, we are seeing the display at Nyagbewo, taught by Professor Young, right? Yeah, my okay. Professor Pascal Young. Pascal Young. Okay, so. Anya, you can call Maga. Maga from Georgia, right? Yeah, no, do. Takuyape. Yo, obe ni abvim to. Ano, akoma obe mi afia nogeza kakam ala be Davi kafi kple Dr Dogbey o zadolo bota obe ja we man up yellow for ta demi ako egbato sede afia vim to gacha obe na vim ha o chinede to pare pa ke enya bubu arela mare ki yako apia punya tirapia. Not really. We only going to bring the today's program to an end, even though we are not done or we're not tired of what we are watching, but we still have to bring it to an end because those of us from Ghana, Dr. Dogbey and his team is getting late on their side, getting to 10 p.m. So we have to let go so that they can also go get some rest and get ready for tomorrow. So we're not tired of you. Please, listeners, like our program,
subscribe and share. Efo Steve, thank you so much. We just trying to make Siana a great one, so no problem about that. Daa Enyo now, Stakafi, yeah, thank you so much. Thank you. We hope to see you next week with wonderful program that we can continue this. Keep it up. It's a good job. You don't know where it will take you. Thank you so much. Sister Nyo, thank you. Thank you. Merci, chers auditeurs. Merci beaucoup pour votre temps. On n'est pas fatigué de vous, mais on doit laisser Dr Dogbey et la sœur Capu aller se reposer parce qu'il est tard au Ghana. Ça fait 10 heures. Donc, on veut les laisser aller se reposer. Merci à vous et on se revoit à la prochaine fois, samedi prochain à 16h. Merci et au revoir. Au revoir. Dr. Enyo, thank you for hearing us to this class. Yeah. For me behind the wheel. Yeah. Thank you so much. We appreciate it. Akpa Naami, merci beaucoup. Davi Kapi, merci nyare la chio. Tabaya ako kpeɖeŋutɔ efo kɔdzovi totu ebe miawo le dɔ wɔm lo ale be hafi Fortuna miabe ayiko Yes, so everybody, when you lay down, please don't forget we are dealing with adjectives and the qualifiers. Yes, verbs, va, Action verbs, verbe d'action. So all of us, don't forget, we are coming back next week. Thank you. Akpa Nyagbewo. Akpa Naami kata. Merci David Kafri, merci Dr Enyo, Daa Enyo, Dr Dogbey, Vero, merci Vero. Bonne nuit. Awo migrena bosanu ba awo vlo novio migrena satana ba awo vlo novio migrena bosanu ba awo vlo novio migrena satana ba awo vlo awo vlo migrena bosanu ba awo vlo novio migrena satana ba awo vloe. Awo jokato jojo nyanya dala Yesu regbe jokato jojo nyanya jokato jojo nyanya dala Yesu regbe jokato jojo nyanya. Awo migrena bosanu ba awo vlo novio migrena satana ba awo vloe. Awo migrena bosanu ba awo vlo novio migrena satana ba awo vlo awo vlo migrena bosanu ba awo vlo novio migrena satana ba awo vlo jokato jojo nyanya dala Yesu regbe jokato jojo nyanya Ajato jojo nyanya dala Yesu regbe jokato jojo nyanya. Awo migrena bosanu ba awo vlo novio migrena satana ba awo vlo novio migrena bosanu ba awo vlo novio migrena satana ba awo vlo